twongeye kubaha ikaze abari hirya no hino ku migabane itandukanye y'isi. Turabizi ko muri benshi cyane, muri bihumbi byinshi mutegereje aya makuru y'uyu munsi, aho turi ku minsi 20 y'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025, aho tugiye kubagerera amakuru yacu y'uyu munsi kuri Eco Media TV. Turaza kugera muri Ho Plateau mu turere twinshi, aho hagiye haba uturere tumwe twiriwemo intambara, utundi tukaba twiriwemo ituze. Turaza kubabwira aya makuru yose n'ayandi hirya no hino muri Ho Plateau. Mwawe ikaze rero muri aya makuru yacu yo kuri uyu munsi. Amakuru yacu turayahera muri territoire ya Fizi, aho ni muri secteur ya Mutambara, aho ndahandi ni mu Rugezi habahiriwe imirwano kuri uyu munsi wa none, kuko twari tubabwiye uhereye ku munsi w'ejo imirwano yakomeje kumvikana muri ya secteur ya Mutambara kugeza kuri uyu munsi. Intambara guhera ku munsi w'ejo kugeza uyu munsi, aho ibitero byaje ari byinshi cyane, ariko amakuru dufite nuko ibi bitero byongeye gutsindirwa muri Rugezi nyuma y'uko bongeye kugerageza inshuro nyinshi cyane baza kugaba ibitero ngo barebe ko bakwisubiza uduce tumwe na tumwe twa Rugezi. Uyu munsi rero muba twavuganye batubwiye kuko ibihumbi byinshi cyane za coalition ya Kinshasa byaba byarihuje kuva ku munsi w'ejo, aho twavugaga mu makuru yacu kuko abakuru b'ibihugu zombi bayoboye igisirikare ca FARDC ndetse n'igisirikare cy'u Burundi, abakuru b'ibihugu baheruka mu mujyi wa Uvira muri territoire ya Uvira baje guhanguza iyi ndambara, aho baje guhanguza intambara mu duce dutandukanye, aho harimo n'aka gace ka Rugezi, hakaba intambara iherutse kuvugwa mu Rurambo, hakaba n'izindi ndambara ziri kubera muri plaine ya Ruzizi. Aho ngaho hose akaba aba bakuru b'ibihugu ariko rugendo bakoreye muri Uvira baje guhanguza iyi operation, maze baza guhuza ingabo nyinshi cyane kugira ngo zongere zigire imbaraga, aho baje guhuza ingabo za Congo FARDC maze batoramo batayo zigera kuri 4. Baravuga kuko batoye n'izindi batayo zibiri z'abarundi, maze izi batayo zose barazihuza ngo zize zihure na witwa General Autoproclame Ngoma Nzito uyoboye Mayimayi muri turiya duce twa za Rugezi, Mirimba ndetse na za Kabanju na za Gitumba, akaba ariwe wiyita ko ari umukuru w'abazalendo muri biriya bice, aho izi ngabo za FARDC ndetse n'iz'abarundi zaba zarihuje kugira ngo zize gufatikanya urugamba na Ngoma Nzito ngo zirebe kuko zakwigarurira agace ka Rugezi. Uhera ku munsi w'ejo havuzwe intambara ikomeye cyane yiriwemo, maze izi ngabo zose amabatayo agera kuri 6 maze aza gusubizwa inyuma n'ingabo za AFC M23 twirwaneho amadubu, maze zaje kubakorera umuti urambye cyane zibasubiza iyo zari zivuye, aho bivugwa kuko ejo ku munsi w'ejo bateye baturutse inzira zibiri, maze bongera kubasubizayo babarenza iyo bari baturutse, maze abazalendo cyangwa se coalition ya Kinshasa yaje kwifashisha ijoro, iza kwifashisha ijoro aho itagaragara ica mu bibira, kuko harimo abamayimayi b'abaturage bari batuye muri kariya gace ka Rugezi, maze baza kwifashisha inzira z'ijoro barara hafi n'ingabo za M23 na twigwaneho aho zari ziri mu Rugezi, maze muri iki gitondo baza gongera kugaba ibitero, amaze izi ngabo zambariye urugamba basanze ziri maso zambaye imbunda, maze zibakorera umuti kuri uyu munsi wa none, kandi zongeye kubirukana noneho zibageza ahitwa mu mihana ya za Gasiro, hafi n'ahitwa ku ruzi rwitwa Butungu. Iyi Butungu n'uruzi ruri hafi n'ahafata Mirimba ahitwa mu Rutaca. Aho ngaho niho ibirindiro by'amayimayi kuri ubu ngubu bibarizwa, ahitwa za Rutaci, ahitwa ndetse na za Mirimba itangira. Kuri ubu ngubu niho ibirindiro by'abamayimayi bimaze kugera, bigenda bihunga ingabo za AFC M23 zagiye zifata ziriya nce za Rugezi kuri ubu.
akaba ari uko uyu munsi intambara yaba yagenze, abarwanyi bakaba basubijwe inyuma kugeza aho babarengeje mu mihana za Gasiro, barabarengura kuri urwo ruzi rufata imirimba. Kuri ubu ngubu abamayimayi bahuye n'imbaraga zitangaje uyu munsi wa none, ubwo batari bazi ko igitero cyaje kuri uyu munsi cyabasha gusubirayo, ubwo bari bazi kuko iki gitero kigomba kwinjira muri Rugezi maze kikayifata, ariko uyu munsi siko byabagendeye. Zero ryakomeje kuba zero hejuru y'irindi zero, aho bibwiraga kuko bari bufate Rugezi, bari bahanye amasezerano n'ingabo z'igihugu cya Kongo cyangwa se abayoboye igisirikare cya FARDC, bari babemeje kuko bari buze bagafata agace ka Rugezi. Kuri uyu munsi bakaba bongeye gusubirana izero. Uyu munsi amakuru yabo n'ay'incamugongo avuga kuko bongeye gusubizwa inyuma, maze ndetse batakaza na bamwe muri bo baje kugaba ibitero. Ubu ngubu imirambo yabo irabarirwa muri Rugezi, aho batakaje ubuzima bwabo. Kuri ubu ngubu abo twavuganaga bari ku rugamba mu Rugezi batubwiye ko imirambo yabo iri ku musozi batabashije no kwitwara kuri uyu munsi wa none wa kabiri ku minsi 20 kuko twabivuze mu makuru yacu y'uyu munsi. Akaba ari uko akarere ka Rugezi kiriwe muri Minembwe. Reka tubakerere muri Minembwe mu max ya Minembwe. Ama axe yose ya Minembwe kuri uyu munsi yiriwe atuje, aho abantu benshi twagiye tuhura nabo muri centre ya Minembwe kuri uyu munsi, aho habaraga isoko y'uyu munsi wa kabiri. Abo twagendaga tuganira mu nce zitandukanye za Minembwe batubwiye kuko Minembwe yose aho bagiye baturuka ari amahoro, ari nta kibazo na kimwe cyavuzwe muri Minembwe kuri uyu munsi. Nubwo ari amamesaje y'umwanzi avuga kuko abanzi hari izindi nzira bashobora kuba bari kwitegura gukoresha, ariko kandi kuri ubu ingabo zambariye urugamba zikomeje kuba maso kubwo kurinda abaturage, umugambi bihaye wo kurinda abaturage. Minembwe rero ikaba yiriwe ituje kuri uyu munsi wa kabiri. Rero reka tuje muri teritware y'Imwenga, secteur y'Itombwe, aho ni mu Mikenke, aho naho biriwe batuje uyu munsi. Abo twavuganaga batubwiye kuko nabo biriwe batuje kuri uyu munsi, ari nta kibazo na kimwe muri Mikenke. Uhereye mu masaha y'igitondo kugeza mu masaha y'umugoroba, ubwo twavuganaga nabo batubwiye kuko ari amahoro kugeza kuri uyu munsi muri aya masaha ya nijoro, aho turi mu masaha 2 y'ijoro, aho bari kutubwira kuko bakomeje gutekana kandi Mikenge ikomeje kugaragaramo ituze, aho umwanzi akoresha amamesaje inzira ya telefone, ariko ibitero ari ndana bimwe aherutse kugaba weretse igitero ca drone giherutse muri Mikenge. Inzira zo hasi umwanzi akaba yaragaragaje kuko yamaze gutsindwa ku mugaragaro muri Mikenge, yamaze guhunga Mikenge kuko yamaze kumva kuko ari imbaraga zikomeye z'ihuriro rya AFC M23 twirwaneho amadubu ari muri Mikenge ahagaze neza ku buryo atabasha kumushaganya muri Mikenge. Akaba ari uko Mikenge yaba yiriwe dukubiteza Kamombo, hose hiriwe ituze kuri uyu munsi, ndetse na tujabutse za Bijombo muri teritware ya Uvira. Teritware ya Uvira uyu munsi naho muri Mikenge hiriwe, muri Bijombo nako hiriwe umutekano, uretse ko isoko y'abaturage bakoreshaga ba Bijombo na Uvira bavuga kuko iyi soko itaremye ku munsi w'ejo, nyuma yaho Colonel ureba ingabo za FARDC muri kariya gace ka Bijombo yavuze ko iyi soko itazongera kurema ngo kubera kuko habaye amapfa y'abasirikare biwe bishwe na bamwe mu baturage b'Indondo ubwo barwanaga hagati y'igisirikare cya FARDC ndetse n'abaturage b'Indondo, ubwo igisirikare cya FARDC cyaharariraga abaturage bari bagiye mu isoko, maze bakabavuzamo amasasu, bamwe barapfa abandi barakomereka. Nyuma yabwo abaturage baje kwihorera barasamo ingabo za FARDC, abagera kuri 4 barapfa abandi 2 barakomereka. Kuri ubu ngubu bikaba umwuka utameze neza hagati y'igisirikare cya FARDC ndetse n'abaturage. Iyi soko ikaba itararemye kubera izo mpamvu zivugwa muri kariya gace ka teritware ya Uvira, aho ni muri groupement
ya Bijombo. Tugiye kandi muri Rurambo ariyo Gahororo kuri uyu munsi abo twavuganye batubwiye kuko nyuma yaho ibitero byagabwe ku munsi wa Niposho ndetse n'umunsi wa Niyinga, nyuma yabwo ibitero byasubijwe inyuma kuri uyu munsi bikaba biriwe mu ituze uhereye ku munsi w'ejo n'akazi rimwe kugeza kuri uyu munsi. Rurambo ikaba yongeye kwirwana ituze kuri uyu munsi, ikaba ari iminsi ibiri ishize nyuma yaho hagabwe ibitero n'ingabo za Mayimayi nyinshi na FARDC zari muri kariya gace. Kuri ubu zikaba zarakomeje guhunga zimanuka imisozi yerekeza za Gatobwe, yerekeza za Rubarika, aho ngaho ni mu misozi imanuka yerekera za Plaine. Izi ngabo zikaba zarakomeje guhunga kuko zahuye n'imbaraga muri kariya gace. AFC M23 twirwaneho amadubu akaba yaramaze gushinga imizi muri turiya duce twose kubwo kurinda abaturage babuze ababarinda kubera leta ya Kongo yamaze kwiyemeza guta abaturage b'ubwoko bw'abanyamurenge n'abatutsi muri rusange batuye muri Kongo. Amakuru yacu yo kuri uyu munsi akaba arangiriye, tukaba tuzakomezanya namwe kubagezaho amakuru umunsi ku wundi uko tubonye uburyo ndetse n'umwanya, tubasaba ubuvugizi buri muntu wese icyo ashoboye agikore kubwo kugira ngo leta ya Kongo yongere ihindure umugambi yaba yarafashe utari mwiza wo kutarinda abaturage b'ubwoko bw'abatutsi bari muri Kongo kandi ari abaturage kimwe n'abandi bakongomani bose, ahubwo yongere ihindure uwo mugambi, yongere izane amahoro mu gihugu, izanire abaturage bose ubumwe, uburenganzira, bose babe kimwe. Turabasaba kuko umuntu wese ashoboye yagikora kugira ngo turebe kuko iyi ntambara yabonerwa umuti muri iki gihugu cya Kongo. Murakoze, murakarama, mwari kumwe nanjye Munyamahoro Alexis.